Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abkari bin Muhammad Yusof. Hari ini saya akan present login page, registration page, OTP page dan juga home page dan juga untuk admin punya page lah. Okey, ini adalah home page kami di mana user kena masukkan email dan juga password. So kalau new user, mereka boleh buat new account dengan tekan dekat create new now akan bawa mereka ke form yang user kena masukkan seperti username diorang, email diorang, password diorang dan juga confirm password dan juga kami guna email student at student.utem tu. Okay. Lepas diorang dah sign up, diorang akan dibawa ke page verification, email verification di mana dalam email diorang nanti akan diberi OTP code untuk diorang masukkan. So, lepas diorang dah verify account, diorang kena login semula, masukkan email diorang tadi dan juga password diorang. Dan diorang boleh login. Okay, baiklah, saya akan teruskan dengan homepage kami. Homepage kami ada produk spotlight di mana ini memberitahu untuk produk mana yang mendapat yang popular lah dalam jangka masa tertentu itu. Dan juga kami ada navigation bar untuk sell. Sell ni untuk user untuk jual orang punya produk ataupun uh, jual orang punya servis. Kat sini ada profile di mana user boleh masuk ke profile orang, boleh edit profile orang. Kat sini ada card, boleh tengok card orang, message dan juga booking. So, ada dua button, pre-love dan service. Ini akan bawa mereka ke pre-love punya page tertentu dan juga ini akan bawa mereka ke service page khusus untuk service. So, kami punya ni boleh scroll. So, bila scroll, dia akan paparkan di homepage, dia akan paparkan produk-produk pre-love dan service yang ada. So, kalau nak yang tertentu boleh tekan button tadi tu. Okay, saya akan teruskan untuk admin panel di mana kami tak menggunakan separate login, hanya login yang sama. Macam mana nak tahu dia admin ataupun dia user biasa? Kami ada satu attribute yang dipanggil role di mana kalau role tu sama dengan admin, maksudnya email dan juga email tu adalah email admin di mana role dia adalah admin, dia akan bawa ke homepage yang ada khusus button admin kat sini. So admin boleh tekan dan pergi ke admin dashboard. So admin dashboard ni admin boleh manage user, manage product, manage service, manage booking dan manage payment dan juga tengok reports. So untuk manage user, admin boleh tengok full name diorang, email diorang, username, status user itu dan juga admin boleh untuk delete account tersebut jika perlu. So untuk manage product, admin boleh tengok produk apa yang ada, admin boleh edit product description dan juga admin boleh buat action iaitu delete produk tersebut jika ada produk yang tidak menepati syarat lah. So sama juga untuk servis. Uh, Admin boleh tengok servis yang ada, boleh edit description servis tu dan juga membuat action iaitu delete servis itu. So untuk booking, admin boleh search booking berdasarkan booking ID. Admin juga boleh tengok status booking tersebut sama ada belum dijalankan, tengah dijalankan ataupun selesai. So, admin juga boleh uh, buat action untuk cancel booking tersebut jika perlu. Untuk payment, sebenarnya bukanlah manage payment ni bermaksud uh, admin boleh tengok payment yang telah dilakukan berdasarkan payment ID. So, status dia sama ada dah bayar, belum bayar ataupun uh, masih lagi
perlu dibayar. And admin juga boleh generate receipt payment-payment ini. So untuk yang last sekali adalah reports. So admin boleh tengok reports. Sebagai contoh ni saya tunjuk ada total user untuk sehari tu, total produk yang ada, total service, total booking dan total payment. So itu sahaja untuk admin. Saya akan serahkan kepada kawan saya. Untuk database, table. Hello, I am Ishvara Nalaki Saravanan, and I will be continuing on with the presentation of Ahmad Query regarding the Figma model of UTM Server Map. So I'll be focusing more on 4 things, which is user profile, product buttons, product page button, services page button, and also the cart and checkout. So first of all, to access the user/profile page, you have to click the profile icon at the top right corner here. When you click that button, you will be brought to the user profile page where you can see all these things. This is and then there will be multiple interactive buttons where you can click. So when you click the listing button, you can see all the products or services that you have listed to sell to the UTM community. And when you click the insights, you'll be able to see all the statistics of your products or services that you have listed. You can see product here has 790 views and also 75 chats that it has generated from the product itself. All the information will be displayed clearly via bar chart form. Alright, when you click review, you'll be able to see all the reviews that the customers have left for you. And when you click sales, you'll be able to see all the products or services that you have sold. And you'll be able to see the ID and the status of the product or service itself. So in this case, the product with sales ID 101167 has been completed, and there is a proof of transaction in the form of receipt image. Also, when you click my purchase, you'll be able to see all the purchases that you have made as a consumer. When you click the dashboard button, you'll be able to see the booking dashboard of all the services that you have booked in the past or currently in the present. So you can see all the services like tutoring DSA, tutoring web, and so on that's been completed, in progress, or cancelled. Alright, at the user page here, there's also a button to edit your own profile. So when you click this button, you'll be able to update your username, your birthday, your email, password, and so on. And when the changes are completed, you have to click the confirm changes button to save it. Also, as you can see, there's also a sell button at the top right corner here, where if you press this button, you'll be able to put the listing of your product in the marketplace, product or services in the marketplace. So you'll be able to choose the type of item, which is whether it's a product or a service, upload some images so that customers can see your product more clearly and makes it more attractive, the category of the product or service, the condition of this is more relevant to products, whether it's new or used, and the details of the item, product or services itself, and the price. When you click post this item, it will be reviewed by an admin, and if approved, it will be put into the marketplace. Alright, going back to the home page, you can see there are two buttons here, one for product and one for services. When you click the product button, you'll be brought to the product page. And on the page, there will be multiple product listings. So you can choose one. For example, I pick this one. And when I click the product itself, I will be brought to the product details page where I will have the product name, pictures of the product, so the name of the product itself, price of the product, and description. And if I'm interested in the product, I can add to cart the product and it will be transferred into my cart immediately. Besides that, there is also the services button where if I click this button, I'll be brought to the services page where there will be multiple services listed via these small cute buttons here. And when I click on one of these buttons, I'll be brought to the services detail page. And here, as same as the product page, I'll be able to see the service name, pictures, price, and description so that I can evaluate if it's suitable for me or not. And if I'm interested, I can click this book slot button and I will be able to select the perfect date and month for me. And when I put in the date and month, the available hours will come out here. So no hassle. When you click at the available hour that you want and click book slot, it will also immediately be added to your cart. Alright. So you might be wondering, how are you going to manage all these bookings? So
is where this icon at the top right corner here comes to play. Click this bookings icon, and then you'll be brought to the My Bookings page, where you'll be able to see all the services that you have booked in the past, present, or future. And if you have completed the service, it will show up as like this. And if you want to reorder that service, you can click it. Alright, going on back to the home page. There is also a message icon at the top right corner here, where if you click that button, you'll be able to interact directly with the service or product providers themselves, so that you can inquire more about the service or product itself. So in this case, user 1234 is selling me kasut jalan for 10 ringgit, and if I want to inquire more about the product itself, I can message him directly via the message function of our project. Going back to the home page, when you are all done shopping and browsing for things that you want, you can click this cart icon at the top right corner here, and you'll be brought to your own cart section. So whatever product or services that you have added to your cart, it will also appear here. And if you are interested to check out and buy that product or service itself, you can click the checkout button here, and it will bring you to the order summary page, where it will display all the information, price, images, and descriptions of the product, so that you can double confirm before you finally make the payment. And after you click pay now, you will be brought to the payment gateway. After that, you need to update your proof of transaction in this page, where you need to update insert image for proof and insert video for proof. The prices, delivery by, and whom on when, all will be listed here. And that is the final page of Utensil Mart. That's all from me, Iswaran. Thank you. Pertama adalah table user. Table user ni digunakan untuk menyimpan maklumat semua pelanggan yang menggunakan sistem Servamat, sama ada pelanggan, admin ataupun seller. So, untuk attribute pertama iaitu user ID, kita gunakan data type integer 10 tempat. Ini merupakan primary key untuk mengenal pasti setiap pengguna secara unik. Untuk kedua, kita gunakan name dengan variable character 100 tempat untuk simpan nama penuh user. Untuk ketiga, kita gunakan email variable character 100 untuk simpan email user. So next, kita guna password variable character 100 untuk password user kita simpan dalam sistem. Next, nombor no phone. Itu number phone. Kita gunakan variable character untuk simpan nombor phone pengguna. So last sekali kita gunakan role. Kita guna dia punya data type variable character 10 tempat, iaitu kita boleh tahu sama ada user ni admin ataupun customer ataupun provider. So next kita pergi kepada table kedua, iaitu table review. Table review ni kita guna untuk simpan maklum balas dan penilaian pengguna terhadap sesuatu perkhidmatan. So untuk attribute pertama, kita gunakan review ID, data type integer 10 tempat. Ini merupakan primary key untuk unique number lah untuk setiap review. Next, kita gunakan rating, data type integer 1 tempat. Ini untuk review yang diberikan oleh pengguna lah. Next ialah comment. Gunakan variable character 100 tempat. Comment ni user boleh comment ataupun ulas lah daripada sistem tu. So next, review date. Kita gunakan data type date. Ini untuk tarikh review yang kita berikan. Next ialah user ID, integer, data type integer 10 tempat. Ni foreign key daripada table user. Next is service ID, integer 10 tempat, merupakan foreign key daripada table service product. So user ID ni kita dapat daripada table user, dan service ID dapat daripada service product punya table.
So seorang user boleh memberikan banyak review dan satu perkhidmatan boleh menerima banyak review. Okey. Jadi untuk table booking order bagi database ini, table ini merupakan tempahan untuk perkhidmatan kami. Okay. Jadi first thing sekali adalah booking ID. Kita menggunakan integer. Booking ID merupakan kita orang punya primary key. Lepas tu booking date untuk tarikh kita orang. Jadi kita orang untuk meneruskan tarikh tempahan dibuat. And then yang ketiga adalah status. Kita menggunakan varchar 30. And then untuk penggunaan status tempahan seperti confirm, pending, or cancel. Selepas itu kita menggunakan user ID, yakni yang kita orang ambil daripada database user, merupakan foreign key untuk merujuk pada user. Jadi dia menunjukkan siapakah yang membuat konten. Okay. Yang last sekali untuk table booking order ialah service ID. Service ID ni merupakan foreign key daripada service product punya table. Merujuk kepada perkhidmatan yang ditempuh. Jadi untuk jumlah harga dia tak ada kat sini, dia akan simpan kat table payment untuk menghasilkan data kewangan daripada status payment. Okay, lepas tu untuk table payment ni, table payment ni untuk mengendalikan semua transaksi pembayaran. Okay, first sekali adalah payment ID, kita menggunakan integer, dia punya primary key. Lepas tu yang kedua adalah amount, kita menggunakan decimal untuk nilai bayaran dengan 2 tak lepas. Jadi kita guna 10,2. Yang ketiga adalah payment date, iaitu tarikh dia untuk tarikh pembayaran dibuat, dan juga payment status kita berikan varchar. Status dia adalah untuk mengatakan bahawa adakah produk itu adalah paid, failed or refunded. Okay, last sekali adalah booking ID. Kita menggunakan integer dan kita ambil foreign key daripada booking order punya table. Okay, jadi kat sini nak terangkan untuk payment punya table ni, satu tempahan boleh mempunyai satu atau lebih pembayaran. Yang punya pembayaran ansuran. Okay, jadi setiap pembayaran dapat dikesan kepada tempahan asal. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Offered by the system. The service ID field is the primary key and uniquely identify each service. The name field store the service name, while description provide a brief explanation of the service. The price field use the decimal data type to store monetary values accurately, including cents. Finally, the category field classify the service into a specific group, making it easier to organize and search. Overall, this table help manage product and service information efficiently within the server. That's all from